pasalamatan ding makatuki at ding karelang familia. Gelson and Lisalyn Pasano, Elisa, Conrado and Eufresinia Mariano, Carmelita, Maria Carmela Cueva, Vic and Maria Manuela Sarsagat, Angel and Ines Gozong, Ruel and Carmen Bautista, Reynalda Giao, Bless, Constantine Apimwar and family, Richard and Jane Giao and family, JR and Kate Dabu, Jel Lakindanom, Jello, Venice and family, Yoli, Jesseline, Jeffrey and Joshua Tayag, Jacqueline Bautista, Peter Kayanan, Tony Mendoza, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, Alfredo Kayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Jasmine Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Jose and Asuncion Angeles, Dexter and Jinky Carlos, Josh and Angela Hoya, Jose and Presi Banyes, Ryan and Mark Hinco, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Geroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene, Veronica De Leon, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Jade Angeles, Neddy Macalino, Ansley and Leah Gonzalez, Kate and Lerma Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, J and Chi Carreon, Lamberto Manabat, Linda Angeles, Buwan family, Nulud family, Sauchong family, Angeles family, Dimakali family, Cuenco family, Gakad family, David Sazon clan, Lito and Remy Manuntag, Jonathan and Kim Vitug, Bobot and Liza Yamat, Raymond, Raquel, Tali, Rayan Yamat, Darren, Princess, Raven, Arkisha Kayanan, Seling and Riza, Jess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay, Nicole and Kyle Ocampo, Rodel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak. Para king birthday ng Eduardo Gilas, para king wedding anniversary dari Ernesto and Pasencia Dabu, safe travel kari Mark Anthony Ilagan and family. Para king Kayadwanandi, Tess Calma and family, Teddy, Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Maylene Vitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Minerva, Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugit, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Apoles and Randy Sanchez, Kirsten Therese Sanchez, Peaches Ocampo, Joseph Carlo and Eileen Manyalak, Joselito and Agnes Sanchez, Pedro and Pasencia Sanchez, Joshua Angeles, G and J Carreon, Nina Gonzalez, Alicia Kayanan, Jamie and Arnold Kayanan, Imelda Nulod, Remelina Sauchong,
Remberto Manabat, Angela and Marge Manabat. Para King Kapaldanandi, Ines Gozum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Consuelo Mendoza, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Francisco Hinco, Jovencia Romero, Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Nedy Macalino, Lucio Flores, Marieta and Rogelio, Roman and Tess, Edna and Joel, Virgilio David, Jody Buwan, Silvino Buwan, Gloria Carbonel, Among Paul Sahagon. Para king kapayapan daring kaladwarari, Ines Gosum, Norma Gueco, Miguel David, Marites Sebastian, Julian Gomez, Simeon Lauriana, Felino Salome Gloria, Gilbert Caleb Lorenzo, Iluminada Corazon Presi, Gliceria Andrea, Francisco Marvin Maxima Santiago, Guillermo Victoria Roel Rosario. Maria Godofredo Yutulio Lucina Eduardo Calmas Sr., Albina Benamin Consolacion Reynaldo, Santiago Rosalyn Melvin Gregoria, Eli Honorio Marcela George Jose, Maxima Jose Fortunata Lopez, Jose Maria Gasa Jesus Gloria Gasa, Terence Cameron Davis, Valentino Jaime Gasa Marisa David, Cristina Gasa, Vivencia Ramos, Patricia David, Isidro Maria Erico Mariano, Jose Tantenco, Amparo Felicidad Melanio, Paulino Patricia Among Osegiao, Dr. Benvenido Antonio Florentino Loreta, Pedro Cecilia, Julio Julia, Medalia Hamilcar Renato Rosario Flora, Melchor Leonila Constancia Froilan Quintin Sr. and Jr., Valenciana Roberto Mirihilda, Lebrada Rodencio Reynaldo Nenita, George Torres, Antonio Victor Esustayag, Guillermo Beatriz Magdaleno Severino Andres, Rebecca Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina Chris David, Ernesto Cayanan, Narciso Edric, Solanoy, Ernesto Alfonso Mederno de Leon, Romel Camiling, Enrique Rosalina Elena Pepito, Pedro Rosalinda Serafin Ibarra, Victoria Marcelino Gilas, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Pablo Mirna David, Jimmy Sanchez, Segundo Nieves David, Benita Pacifico, Jerry Alice, Alfredo Sr., Teresita Jennifer, Randy Rafi Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Luis Corazon, Emmanuel Resting Carling Berting, Rosario Mario Tim Knox, Oscar Alistair Sunrise, Chomi Layug, Simeon Maria Godofredo Tayag, Eutulio Lucina Eduardo Calmas Sr., Nicolas Apolonia, Herminia Pablo Victoria, Conrado Felipe Hermihilda Maribic Antonio, Carlos Niña Carlos, Pedro Ocel Eugenia, Cecilia Bernardo Primo Maria Alfonso, Maxima Raimundo David, Crisanta Roxanne Aguilar, Colombina Inco, Evelyn Angelina Liberato Magbanwa, Dominica Felix Benamin Julia Maxima Jose, Pastor Edelberto Gisioco, Jose Boy Between Jose Tungol Sr., Gloria Diaz, Julian Maria Gomez, Felino Salome Gomez, Monico Manuela Tungol, Victoria Gonzales, Norberto Dominga Angelina Aaron Gabriel,
Julian Anastasia Carmelito Rosario Maximo Glenn Marcos Jr. Marcos III Jose Juanita Norma Nora Renato Victor Isabel Belia Parico Lourdes Katakutan Danilo Villalarba Jesus Nulud Carlos Baby Romy Relly Emerson Bautista Juan Rodencia Alfonso Jesus Soriano Joseph Rodriguez Raul Manyala Dionisio de la Cruz Maria de la Cruz, Mirna de la Cruz, Francis de la Cruz, at ding maldang kalado aking purgatorio, lalong-lalo na ret ang alanang makaga nakakarela. Kapanyawsan ka rin kakasal, Ezekia Jan El Hilario, ning Sitio Virgen de los Remedios, San Agustin, kasalya kang Mary Chanica Di Pineda, ning Angeles City, kayong February 26, 2025, ing kasalda King Jesus Eternal Word Faris, Angeles City, Ijan Benedict Layug, ning Guagua, kasalya kang Catherine Claire de Mendoza, ning San Nicolas Betis, ing March 2, 2025, ing kasalda King San Guillermo Paris, Bacolor, nung atin pong balong kasangkanan, ban ay mituloy deting kasal, pakisabi na mo po king kura paroko o king Paris Peace. Dakal pong salamat.
King Legioning ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng Diyos ipa, at ning Ginoong Kristo mantabi sa kayungan. At kekan timurin, Mayapayabak po kay kayo. mayapayabak po. King kakatamong ebanghelyong ini at katanakataning ginutang Yesu Kristo ing makiyabe king kayang misyon. Makisan metong king pamipakalat ning may pabalita karing sa belang bansa. Karing sa belang penandita etana sinaop no ne meging balakid tapa kaniting misyon si talang ini ring kay katang kasalanan. Ginu ikang mituburan ban pakayapan mula ring palpikasalang sisisi. Ginu pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginu dinatangka bamulang ausan sumisi ring makasalanan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginu ikang mamilatan wananing ipa bana kaming patawaran. Ginu pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at kim pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Abi-abi tamong midalit kapurian, king Ginoo Diyos. Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alanganggang Diyos, iyakma mo ing dapat mi king banal akaburian mo. Banking lagyuning pakamalan mong anak, pangayin tuliran ming mamayut putan karing may padapat. Itiyadwan mi keko o Diyos, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. Mabibi at magari kambe mo, king kameto nga ning banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Nehemias. Uli nito, kimumuna ng aldo ning kapitong bulan, Iesdras apari, legene pinimbatas king arapan daring taong makatipon, lalaki at babayi, at ding anak aati ng ustong pamisip. Kimplasa tulid ning pasbuldanum, kindaramdaman daring pesitipon a lalaki at babayi, ang ponding anak ati ng ustong pamisip. Iesdras binasane ing libro, manibat king abak amaranun, angga king kahugtuan aldo. Ding sablang tao may kiramdam lang matingid, king pangabasa na ning libro ning batas. Iesdras a eskriba, makatukluya king metong a platapormang tabla at telakada para pipamasan. King atat ang alanding sabla, ang tining mismatas ya
katukluanan kesa karing malda, iesteras biglat ne ing libro. Inyam biglat ne, ding sablan tao, pesi talakad lang matulid. Kaybat iesteras, pepasalamata ne ing Ginoo. Diyos amawla, at ding sablan tao, tinasdalo ring gamat da, at may kibatla. Amen, amen. Kaybat dinukula ang ga king gabon, at migsakabla king arapan ning Ginoo. Iestras me masaya king batas nin Dios, sakana lilikas at mamalinawan a kabaldugan, ban kanita rin tao ay tandyanda mababasa. Kaybat Nehemias, ing kagalang-galang, at Iestra apari at eskriba, ang ponding Levita ang mituturo ka ring tao, ngarang sinabi ka ring sablang tao, ingaldong iti, sagrado ya king Ginong kekon Diyos. E kayo malungkot, e kayo tatangis. Sinabi na iti, pablasang din tao manangis langan, kabang makiramdam la king amano na ning batas. Kaybat na nito, iestras nga na karin tao, pasihuli na ko pamo, mangan kayo king mga nyaman na pamangan, at pasiinom kayo king mga yumong alak, at dakayanan niya sana kaniti, itang talagang alang asadya, uling ingaldong iti, sagrado ya king ginuta mo. E kayong malungkot, intula ng Ginoo, yaing sikanan niyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, di nga mano mo Ginoo, espiritu la at bie, espiritu, espiritu, espiritu la at bie. Tutukita mo po king pamagkanta. Di nga mano mo Ginoo, espiritu la at bie, espiritu, espiritu, espiritu la at bie. Di nga mano mo Ginoo, espiritu la at bie, espiritu, espiritu, espiritu la at bie. Ing batas ning Ginoo ganapya, babeyang bayong biyeking tao, apanaligan na laring tuntunan ning Ginoo, kabiasnan babyera king taong alang balo. Di nga mano mo Ginoo, espiritu la at bie, espiritu, espiritu, espiritu la at bie. Ding kautusan ng Ginoo matulid la, ninuman ing tutupad, tula ing kamtana. Ding utos ning Ginoo ustula, babyelang sala karing mata. Di nga mano mo Ginoo, espiritu la at bie, espiritu, espiritu, espiritu la at bie. Karapat dapat ing gumalang mitmong takot king Ginoo, sukat manatili iti kapilanman. Ding atol ning Ginoo pawalang katutuan,
alayang kakabiran ni Numan. Di nga man mo Ginoo, Espiritu lahat biye, Espiritu, Espiritu, Espiritu lahat biye. Di nga manong luluwal ka ring labi ko, ating pamibule-bule ning kakong puso, maging katanggap-tanggap la sa arapan mo, o Ginoo, ape ka batu kong matibe at kakong talapagligtas. Di naman mo, Ginoo, Espiritu lahat biye, Espiritu, Espiritu, Espiritu lahat biye. Di nga man mo, Ginoo, Espiritu lahat biye, Espiritu, Espiritu, Espiritu lahat biye. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan, Karin Corinto. Kapatad, nung makananong ing metong akatawan tao, metong yamong kabilugan, bistaman atin niyang miyayaliwang dake. Uling deting dake, bistaman dakalla, bibilugan de ing metong mong katawan, makanyan niya naman i Kristo. Itamongan may nga binyag tamo at misusug king metong mong katawan, king kapamilatan ning metong mong espiritu. Hudyo taman o Griego, alipan taman o Timawa. Itamongan pepay numan da katamo king metong mong espiritu. Ing katawan ene bibilugan ning metong mong dake, nunering dakal. Nung ingbitis sa biyana, uling ako e kugamat, inya e nako dake ning katawan. Ito e makagyu, para e nanepindake ning katawan. At nung ingbalugbog sa biyana, uling ako e kumata, e nako dake ning katawan. Ito e makagyu, para e nanepindake ning katawan. Nung ingkabilugan a katawan, puro nyamong mata, makanano ya pang damdam. Nung ingkabilugan a katawan, puro nemang balugbog, makanano yang makabaw. Dapot epin makanyan, nune serya na lang binili ning Diyos, ding miyayaliwang dake ning katawan. Nung para-pareho laring dake ning katawan, makanano yang maging katawan kanito. Inyapin, ding dake-dake ning katawan, dakala. Dapot ing katawan, metong yamo. Ing mata e namalyaring sabian king gamat, era kakailangan. Ni ing buntok e namalyaring sabian karing bitis, era ko kailangan. At emupin ito, ding dake ning katawan abala mo wari, ila ring pe kamay na, ila naman ding mas kailangan. At detang dake ay isipan tamong, e maragul awulaga, ila naman ding dirinan tamong dangal. Makanyan lang miririnan palamuti, retang dake ning katawan ay masanting lalawan. Palamuting era kailangan ding dake, ng mas masanting lalawan. Ing Diyos makanyan na lang inayos ding miyayaliwa ng dake ning katawan. Ban kanito, mirinan lang mayigit adangal, detang dake ayalang makaying dangal.
Inya alang pamisawsig karing dake ning katawan. Nune ing balang dake at inyang silbi at pamangailangan karing miyaliwa ng dake ning katawan. Nung ing metong adake manasakit yo, manasakit lakambena ring sablang dake. Nung mi parangalan neman ing metong adake, mi parangalan langan ding aliwa. Ngeni, ikayungan ing metong mong katawan ng Kristo. Dapot ing balang metong ke kayo, metong yang makayaliwang dake na. Kilog ning kapulungan, ing Diyos, pigkalubne ing mumu ng lugal karing apostol, ing kadwa karing propeta, ing katlo karing talaturo, kay ba't detang mirinan upayang palto mala, tutukila retang miri ng upayang manulu, o sumawop karing aliwa, o manimuna karela, o magsalita karing mialiwang uring lengwahi. Ilangan apostol la, o propeta la, o talaturo. Elangan atin upayang palto mala, manulo karing masakit, o magsalita karing mialiwang lengwahi, o palino kareti. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo tinubod nako, ban ipanaral ke ing maya pabalita, karing pakakalulu, at ihayag ing katimawan karing bihag. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kekan timurin, Pamamasa iba't king mayep a balita agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Antining dakalaring migkapilit emonano, ban makapisulat lang ulat tungkol ka rin bagay amay nga palyari busal tamo. Antimono makananulang miras kay katamo, iba't karetang may kasaksi kareting bagay, iba't paking kamumulan, at meging talahayag no ning amano. Inyaya ko, mayapan ko naman ing sumulat, meto nga dalandalan a kasalasayan para keka o kagalang-galang at tsopilo. Iti daraptan ko, kay ba't ko lang sinuring miyamasamas deting sablang bagi, iba't paking pamagmulara. Daraptan ko naman iti man kanita, akwayo nga balu, ing kabilugan na katutuan, tungkol ka ring sablang bagi, mituro na kay kayo. I Jesus migbalik ya Galilea, at ing upaya ng banalay espiritu minantabeya kayo. Ing balita tungkol kaya, mikalat king kabilugan at teritoryong ito. Tinuruya ka rin sinagogara at pupuryandengan ding sabla. Miras siya ka rin Nazaret, lugal anong nuya meragul. At king aldo ning sabat, mintaya king sinagoga, antimo ing sadya ng daraptan. Tinalakadya ban mamasa ka rin kasulatan. Dinwang de kaya ing makalulun na libro ning propeta Isayas. Didlad ning libro at miras siya ketang dake anong nu makasulat. Ing espiritu ning Ginu mi pagkilubya kanako.
Ngening linya na ako at tinubod, ban iyatad ko ing mayep a balita karing pakakalulu. Tibura na ako, ban ibandu ko ing katimawan karing bihag, at ibalik ing panimanmandaring bulag. At itimawa laring mayayalipit, at ibandu ing pabanwa ng mitong kalam ning Ginu king balen na. Lilo na yung Jesus kanita ing libro, binalik ni ketang midwang kaya at saka yalinoklok. Ding sablang tao, kilub ding sinagoga, makalawe lang ang kaya. Migmulayang migsalita karelang ana, ing dake ng itining kasulatan, meto padya king aldo iti, kabang pakirandaman niyang mababasa. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kay Kao Kristo. Pasibay po mayapayabak kay kayungan na. King kikatamong pamamasangin ining ebanghelyo, dindamtamon nung makananoyang linwali Jesus, bang kanita pangampanya ni ing kayarianan ng Diyos. Banikalat ni ing may pabalita ning kayang pamagari. Dinurot siya Galilea, at kaybat nang mayari ka rin minulia, king kayang sariling balen, king Nazaret. At kalupan ning gagawan na karing balikbayan na talaturo, binyere kayo, ing libro ng Isayas, king sinagoga. Ing sinagogang panenang pupuntalan, anya sigurong mga latiya pa. At kabyanan ng libro, naning makasulat ketang mibuklat na libro, ya may piliya ban ipanaral ni ing may pabalita. Ita po nga manong pinili o linyan keng Griego ekrisen nga na. Nung no karin niya may bating nga manong Krisma, Kristo, at saka Kristiyano. Para-pareho lang po penibata na mano rin. Buri nang sabyan, melan niya at may pili. Niya kalupa na ining ginutang Yesu Kristo, amelan niya at may pili, ban ipanaral niya ing may pabalita, makanyan mo naman ita mo. May pili mo at mituburan, ban ikalat siya ing may pabalita. At yung nakikatamo ning kaduwang pamamasa, sana ing pamanaral tamo king may pabalita, itamongan, kikimot tamo anting metong kakatawan. Aluwa mo rin gamat, aluwa mo rin bitis, aluwa mo buntok, nung itamongan. Nung magkanya-kanya tamo po, eta maging epektibong talapanaral ning may pabalita. Nya, ita po siguro yung nakikatamo ng Ebanghelyo, makisan metong tamo, king misyon ning ginutang Yesu Kristo. Na ining misyon na, ikalat siya ing may pabalita. Maging galame na katamo sana. Nano nga doon na kay katamo ning misyon na iti. Nano inggawan tamo ban maging epektibo tamong talapanaral ning may pabalita. Ado pong bagay. Po. Muna-muna, pamangilala king babalita. Ating kadwa, maging kapanipaniwalang talapatuto. Ita pong mumuna, pamangilala. Kilalanan niya ing babalita. Masakit siyang ibalita ing nano o ninuman nung may kakilala. Kaya pong pamanatag tamong BEC kaya tiking parokya, at tinla pong tutok yan na kutang. Itang mumuna, kutang lang mababo, po. Halimbawa, imo mo ng piso sabihan, nano yung paborito mong kuli? Kaiba't, nano yung paborito mong ulam? Nano yung buring ulam? Kanita po magkumpisa yung pamangilala king metong at metong. Then kaya po mabibigla ko, atin palang kapampangan mamangan tinola. O kaya mamangan sigang, po. Kapampangan lang ang tareta. Nya, makabigla po, itang pulong, kilala mo lang. Ngayon kayo po kasi kasiping talang bali, katubaleta, pareta ba doon, nung nano yung paborito ng gagawan, kimbira po. Nya, karin magumpisa, hanggang bandang tawli, lalalam ng lalalam.
naning paborito mong ulam, kay naning paninasan mo ka rin pamilya mo, naning paninda mo ka rin anak mo, naning paninda mo ka rin bansa. Makanan mong palalaman ng kay kang kasalpantayanan. Bala mo po palalan ng palalang. Siguro po malyarit ang ikutang kay sarilita mo. Lalalaming pamangilalata mo king ginutang Yesu Kristo. Mas malalaming pamangilalata mo ngayon kaysa sakit ang milaba sa banwa. Nya, importante yung pamangilala. Pag masosyan tayo po ngayon pala, kayang paruminggong iti, ing National Bible Week. Ne po. Bala mo, at katanakataning CBCP, ing pag-aralan niya yung amano ng Diyos. Bang kanita lumalaming pamangilalata mo, king kekatang sa samban. Po balo nung kilala yung Father Ching Fuertes, Gatong niya po kareng parita mo kining diocese ne po. Mitis tinok po santana niya balo kaya kwento Yapong Ching. Yapong Ching, kabalitan niya po kayong kamulangana, kanyang magaral niya pa kayong kolehiyo. Ne po. Istong ating may walang manok o kaya aso. Baluda na nung ninong sangkanan da. Tengkay, pakamaranon, akit na niya mo makapasaya kiyandanan, sobraya kalasingan. Ne po. Pero misan na Aldo, uling siguro burideng idayo na rin pengari da king makanya na bisyo, dela de po US. At karin, misan kabang mag-basketball ya, may pile ya. At karin niya mirate, mapilan na bulan. Karin niya may biyasang mamasang Biblia. At king pamamasa, no, karin niya migbayo, karin niya balang may naliwa, paging biye-biye. Hanggang misa ni Eldo, minuli at sinabi na kang mana, o mga na, bisa akong lungog seminaryo, bisa akong magpari nga na. Baloy po nang gawa ng mana, padala niya po kayong mental hospital, pasigurado na nung gustuya pa amisip. Po tatayan, diferensya nga na ako nga na. Kayong makuya da kwento, may kimpariya po. Pero may kumpisa nga nito, king pamangilala na king ginutang Yesu Kristo. Ing kadwa, talapatutu, ing kameto nga ning amano ang dapat, ing sasabyan at ing gagawan. Importanting kapanipaniwala tamong talapatutu para maging epektibong talapanaral ding may pabalita. Kanita pong siguro mga 5 ng banoing milabas, kinumbirade Cardinal Chito Tagle, King Holy Angel. Dininandeng honorary doctorate. King kayang kwento, misan ka nung ating pengaring linapit kaya. Amo nga na, pwede yung kong sopan, ining anakong bayang tao, panayang magpulong kayang kwarto na, magsalita, at magrebeldiya nga na, alakang asabi kayang mayap. O sige nga na, papuntalan meke ni nga na. So, Misa ni Eldo, itangima, ang po itang bayang tao, mintalaking kumbinto ng apon chito, at kay ba't, kanyang pepakilala na ning pengari tang bayang tao kang apon chito, may kuning ima, at kay ba't ila na nga dua. Kay ba't yapong chito kinane, baka may pinagdadaanan ka, ba't hindi mo sabihin sa akin? Nga, bigla yung minangat kanyang anak, fake sila, na. Ikaw, fake ka rin, na. Fake lang ano din pengari, na. O pati yapon chito, miyabi, fake ka naman, nga, na. May nagsunay ka no sinaga papon chito, o pati yabi-yabi na kayong problema, no. Pero, kaya pa magsalita ng anak, fake sila, nga, na. Sabi nila, umuwi ng maaga. Anong oras sila umuwi? 4:00 ng umaga, nga, na. Sabi nila, huwag kaming magbisyo. Pero sila, naninigarilyo, naglalasing, nga na, nagsusugal, nga na. Impeka po na po nga pong chito ka rin, din kaya na kan, mangailangan lang kapanipaniwalang talapatutu. At no kasakit, agyagan king mayat, nung edakakit, ing sasabyan mo, king kekatang gagawan. Then pong kekatang produkto, istong sobra lakarakal, may mumura lang po. Halimbawa, deng kamatis kanita, miras lang halos tsakin ba lang piraso o ling ditaklamo, kempalengki. De lara, 700 in kilo. Pero kanyang lumbog yung palengki ka rin lara, bibagsak na presyo hanggang minsan pameda na lamo o ling masasira. Baloy po, kay nga mano makanyan mo naman. Potang dakal tayo mano, maging mura lang.
Lalo na nung alalang kayan tabi, dapat. Nya, paulagan tala rin kay katangama, no? Kapamilataning pamaglikas kareti king kay katang gagawan. No? Sinabi na pong Saint Francis of Assisi, proclaim the gospel at all time, and if necessary, use words sana. Panaral yung may pabalita, at nung kailangan, gumamit ko nga mano nga. Mas mayayakit siya, ing may pabalita, karing kaya katang daraptan. Kapilan ta mag-umpisa, kayong pamangilala at pamaging talapatuto. Ing pakibat ng Ebanghelyo, ngeni. King Ebanghelyo, sinabi ng ginutang Jesucristo, metupad yang ngeni, king harapan niyo, iting party ng kasulatan. Ngeni. Napon, bukas. Maulagaya ing desisyon tamong ngeni. Itang etaya sana pi bukas-bukas. Itang sabihin mo kaya sarili mo, mag-umpisa ngeni, mag-diet na ako, uling matas ko kolesterol. Unang igit mo, crispy pating ulam. O sabihin mo naman, bukas na ako mag-diet nga mo. Palagay ko, makanyan mo naman kayong biya kabanalan. Tapi bukas-bukas, mamatawad na kang ngeni. Bukas. Sopan mo no rin makailangan. Ngeni, bukas. Sumawag ka king pamanalakad ng bayong yato. Ngeni, bukas. Panagkat ng Ebanghelyo, maging instrumento na katamo ng pangakalat ng may pabalita, ng pamaglalang king mas masanting akabilyan, kapamilata ng pamangilala tamo king pamalita tamo, at pamaging kapani-paniwalang talapatutuna. Ngeni, bukas. Talakad tamo po ngeni, tabi-abi tayo. Ipasyag yung kikatang sasalpantayanan. Sasalpantay ko, King Diyos, sipang lubos mayupaya. Linalang kimbano ang poking yato. At kang Jesucristo, ang anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagliking upaya ng Banal Espiritu, may bait kang nuan na Mariang Biren. Linalang ya Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliang mebye. Pepay tasya banwa makaluklukwa na ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubilang meding mete, at king biya alananga. Amen. Manalangin tamo, King Ginong Yesus, baning kayang mensahe, maging mayap yung balita karing sablang tao. Ngatang manalangin, magsalita ka Ginoo, at bustan mong makirandam kami. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para king balayan mong makatipon keti, ban makiramdam karing kekang amano ning biye, at para karing anggang kapilan man, patinanggap king kekang amano, bandamdamandet atalastas ing mayap mong balita, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing kekang talasalpantayang mitatagulaling king Aldo iti keko, at para karing sapilitan magobro king Aldo iti, baning mayap mong balita ning lugod, dasan doring sabla, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing bihag amanaya king karelang kalayan, at para karing manatiling bibihag king karelang sarili, baning kekang mayap a balita ning katimawan, dasan nongan, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing bulag ay makibalo nung nano ing sala, at para karetang manakit o bisang manakit, baning sala ning kekang mayap a balita, antabayanan nongan, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami.
Para ka ring kalulu at ding mayayalipusta, amanyawat sawop at para ka ring karelang matulid. Para ka ring magsamantala at liligalig karela, baning mayap ng balita ning kekang hustisya at ning karelang dangalan, miras king balang metong, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Kaduan ta po ngini ing sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, ing tula at ligayang papasyag mo, makatagulaling maging may pabalita para karing sabla. Gustan mong makirandam kami king kay kangamano, at kasyan mo kayong misanay kaniti. Banding kay ganagana, akit da king ika ing ginumi, ngenit manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo, kalaguran kong kapatid, baning kay katamon daon, matanggap ya, arapaning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapanes sa aning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri ang pong ikaligaya ning lagyo na, king saplala tamo at ning mabilog ng banala kapulungan. O Ginoo, malugod mo lang tanggapan, dingayin ayayang pangmikeka. Banking pamibanal mo karela, magsilbilang makakabus kay kami. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabaya kay kayo. At kekaan timurin, Itasyula ring pusuyo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabus, ing puryandak at pasalamatan, kapilan man at nukarin man, o banalay pa, king kapamilataning pakamalan mong anak, Yesu Kristong ginumi. Yay nga mano, aking kapamilatana, lelangan me ing meto sikluban, inyang tinubod ban maging talapagligtas at talapan at busmi, mi katawan yan tao, king upaya ning banalay espiritu, at mibay tiya king Nuana Virgen Maria. King pamanupad na king malmong kaburian, at king pamitatag ng meto nga banal na kapulungan para keka. Inagpano ring gamat na king kamatayan na king krus, baneng sintangan ning kamatayan at ipakilala na ipangasubling nebye. Ulinita kambering anghel at ding sablang banal, babansag mi ing ligaya mo king metong mong siwala, at daralit kami king metong mong siwala at ngaming ang pupuri. Ika pining banaloy pa, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Uli nita panigapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimo ing titi pangambun, kareting ngayin mi. Ban pabanalan nala, at para kay kami gawa na lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitambinging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinaw na ing biyena, king pamaylasa at kamatayana, kinwane ing tinapi, pepasalamata na ka at pinuri, dinwang ne ing tinapi karing disipuluna at ngana, kuanan niya iti ikongan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinwa ning kalis. Pepasalamata na ka at pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kuwanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling itiya ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka ring sa balang tao. Bangketa, mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana ka kanako.
Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan ni o mapamakalulungib pa, ing kamatayan at pangasubli ng mebye, daraon miyake ka iting tinapening bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan salang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan may ipa ing banal a kapulungan mong makalaganap king metoyato. Miganap ya sa aking lugod, kambya ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ake kaming Obispo, ding kaparian, at ding sablang susuyo king kekang banal a kapulungan. Ganakan mula naman ding kapatat mi aminuna ng pepaynawa, kimpihong kapanayan king pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mula at ding sablang meyang unabye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingang karapat dapat magkamit kimbye alanganga. Ban kambening nuwa na Birhen Maria ay induning Diyos. Kambenang San Jose, ing esposo na. Kambening nuwa ni Apostol at ding sablang banal. At mibibye kalugod-lugod keka, king keka baning panahon. Apurian at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. King kapamilatan na kambena at kaya, ibang mayupayang tutukagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Itamong inaus ng makisan metong king kayang misyon. Maus tamong inikingip pa karingamanong likwan ng Yesus kay katamong. Ikabus mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo.
O Diyos sa ipami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babaligdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal a kapulungan mo. At pamayapan me at pisan me tungan me, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sa kapilanman kay kayo. At kay kaan timurin. Ipakitangin ni ing mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo. Niyo ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu. Noon tamong mayayaos king apuna ning kordero. Ginoy, matampang tanggap kay ka, dapat yung kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Atinta mo pong second collection para kin Domingong iti para ka rin yung kikatang kapatid ay indigenous people na po at para king Santa Infantia. Kaya ba't po kayo tutuking Domingo, pag masusyanta na yung pamidaw ng Ginong Jesucristo kin templo o yung kapiesta ng Candelaria. Deta pong bisang pabendisyon kandila kaya kayo, magdala kong kandila at bendisyonan larita bayo magmula ing misa. So pasibay po, detang bisang pabendisyon kandila kaya kayo, dalayo la at mabendisyon la bayo magmula ing misa. Talakad mo po para king tauling panalangin. O Diyos sa mayupaya, pagkalob mo sana kay kami, ing grasya mong makapagkalam kay kami, ba kaming mipaligayan kapilan man kaniting kalam mo. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kay kanti mo rin. Bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutu, ing Iba at Anak at Banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne umeko king kapayapan. Salamat king Diyos.